Rotary klub Smederevo je danas domaćin seminara za buduće sekretare i predsjednika Rotary klubova Srbije i Crne Gore. To nam je posebno čast i zadovoljstvo da možemo da ugostimo naše prijatelje i svih Rotary klubova i na taj način da napravimo jednu lepu promociju kako našeg kluba, tako i našeg lepog Smedereva. Ovom prilikom se zahvaljujem i lokalnoj samoupravi koja je prepoznala naše akcije, kako humanitarne, tako i dobrotvorne, i izrazila je jedno veliko zadovoljstvo za naš rad koji već traje punih 10 godina. Današnji program ovde koji se odvija u Centru za usavršavanje nastavnika u Smederevu je redovan oblik informisanja budućih predsjednika Rotary klubova sa teritorije Srbije i Crne Gore o njihovim obavezama, o njihovim zadacima, načinu organizovanja i rada, kao što verovatno znaju gledaoci. Rotary je organizacija koja postoji preko 110 godina, najveća organizacija u svetu među neprofitnim i nevladinim organizacijama, koja se zove Rotary zato što svake godine menja svoje predsjednike i svoje funkcionere i upravo ta ubrzana rotacija ljudi omogućava da svaki član nosi određene obaveze i odgovornosti, učestvuje u radu i ceo taj proces je ovako vrlo poučan za mnoge domaće probleme i domaća pitanja. Ali u dobrom raspoloženju svaki problem se može fino rešiti i mi mislimo da će danas biti jako interesantno da ljudi koji će od leta voditi ovu organizaciju prenesu svoje probleme, svoje vizije, svoje ideje i da međusobno razmene iskustva koja imaju. Evo, danas se nalazimo u prostorijama regionalnog zavoda, odnosno regionalnog centra za edukaciju prosvetnih radnika. Povod za današnji dolazak mene kao zamjenika gradonačelnika je skup Rotary kluba. Znači, danas smo domaćini Rotary klubova iz različitog dela Balkana. Ja sam u ime gradske uprave, odnosno lokalne samouprave grada Smedereva, počastvovan što možemo da zajednički učestvujemo u ovom skupu. Rotarijanci od svog osnivanja imaju jednu humanu viziju, imaju filantropiju, ljubav prema čovečanstvu, ljubav prema bližnjem svom, solidarnost, prosperitet čovečanstva, blagostanje, briga za svakog u zajednici, i za onog unesrećenog, i za onog bolesnog, i kome možda život ili priroda su mu smanjeni šanse za napredak, odnosno za ostvarivanje prava i sloboda u ljudskom društvu. Ovo je veliki skup za Smederevo i ja preko vaše cenjene televizije želim da pozdravim Rotary klub i da uputim sve Smederevke i Smederevce da se odazivaju različitim pozivima humanitarnog smisla koje organizuje Rotary klub Smederevo, a time doprinesemo boljitku naše zajednice, odnosno gradu Smederevo.
čast i zadovoljstvo da mogu da vas ispred Rotary kluba Smederevo pozdravim.